Აშიქ თავაზობთ დაპირებულ პოლიტიკურ დებატებს ოფიციალურ თბილისსა და მოსკოვს შორის. დღევანდელ პოლიტიკურ დებატებში ქართულ მხარეს წარმოადგენს საპარლამენტო ფრაქცია უმრავლესობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სახე ბატონი ვასილ ხაკაძე. მოსკოვიდან კი დებატებში ჩაგვერთვება რუსეთის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ვლადიმერ ჟირინოვსკი. Бадонов, სადახაც პოლიტიკური დებატებისთვის Господин Жириновский, большое вам спасибо за то, что согласились участвовать в нашей передаче. Თქვენზე უთხარი ბატონ ჟირინოვსკის ეხლა ნახე ეს кацი რა დღეში ჩაგაბდეს. Господин Жириновский, что вы можете сказать о грузино-российских политических отношениях? Я вам хочу сказать одно. Большинство грузинского населения не одобряет курс президента Михаила Саакашвили. საქართველოს მოსახლეობა არეთანხმებაო რა გადაგიმალოთ და ნიადაბრიათო პირდაპირ ეგრე თქვა რა. Я вам сказать сейчас. Я вам сейчас сказать. Мы даже очень одобряем нашего президента. Между прочим, у нас случился революция. Рози революция. У нас случится рози революция. Вот. И там, на этом Исуар. На этом. Схени როგორ არის უსულად схени лошадь. Лошадь. На, лошадь. Вот. Толка народа. Вышла. Да, лошадь, толка народа. Бодиши. Толка народу вышла, ара შეცდომა, სუნდა მან სულ. Там толка народа вышла. Что там даже Игоркани падала. Вот. Бадоновский модится постуматься смысет. Ага. Господин Жириновский, а как вот насчет Абхазии? Абхазия уже давно стала суверенным государством. Она отделилась от Грузии, понятно вам? Яс? Что это раз? Что это раз? Вы говорите Абхазия. А Чечня почему вы не говорите о Чечне? О, Чечня. Вы Чечня забомбивали. И это все, это империя, политика Россия. Вот, и это. История дамация, наткомის ამდაზეროა თქვენს თვალშიოთ, როგორ არის ზუსტად აღარც კი მახსოვს. Товарищ вспоминает, что я хочу сказаться один проговор, я сказаться хочу. Вы нашим глаза маленького видите, а ваши глаза большого не видите. Вот. Это все империя, политика, Россия. Сейчас. Да вы вообще, грузины, без нас, без России вообще никуда вы не можете. Вы без нас умрете вы, сдохнете, мы вам отключим газ. И вы будете на мусорке там, понимаете? С голоду помрете. Мы не помрем. Я не помрем. Сейчас это вам догадаться. Сейчас. Я вам это догадаться. У нас древне, не было газа. Не было древне у нас газа. Мы что, померли? Не померли. У нас был царь. Давид Агамашенебели. Вот. Том древне, до Никопси, до этого Дарубанда, это наша. Это наша вся территория наша. И если вы спросите
если бы Том древне, я хочу папа Том древне спросили, небесмера, Христиана. არა, უკაცრავ, ნებისმიერი ქართული სიტყვა ვერ გაიგებს. Сикарული გურანი. სიყვარული, любовь. Любова христианина, любова, Том древний спросили, любова христианина, что такое газа? Он вам сказал, что такое газа? Не померли, вот. Мы вам отключим газ. Что? Отключим газ. Что вы делаете? Газ отключим, газы посмотрим. Потом будете в бункере там, блин, вообще. Выключите газа! Сейчас. Вы сказали, выключите газа! Да, выключим газ. Выключите, а вы не Да, выключите газа! выключим. Не выключите! Да, Вы не выключите! да, я сказал. Выключите, а? Да. Ходят, да? ძირფასადენი მაყურებლებო, ამ ოპტიმისტურ ნოტაზე მინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკური დებატები და ერისა და ქვეყნის სახელით მადლობა გადაუხადოთ ჩვენ სტუმარს ბატონ ვასილ ხარაძეს. წარმატებებს გისურვებთ. მე როწავით ასე გადამიწერი რა. ჩენები ამოჭერი, ჩენები გადამიწერი. ბოთ. ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკური დებატები, ახლა კი მოისმინეთ მოკლე ცნობები. ზაზა მუსულიშვილი ესტრადიდან მიდის. ხმაურია თბილისის ელმომაოჩენებელ ქარხანაში. თევზის კვერცხს სკვირითი ეწოდება. გამოუსადეგარი ცნობები. დღეს ყატარში ჰაერის ტემპერატურა +29 გრადუსი დაფიქსირდა. ანჟელიკა ვარუმის ფეხის ზომა 37.